Uyu ni wa mwanya tubashikirizaho amakuru tumenyesha ko iwacu hameze, tubabwira kuntu hifashe, kuntu hiriwe, kuntu havyutse, amakuru avugwa mu mihana y'iwacu, abaturage ko bamerewe kuri none. Tukaba turi mu kwezi kwa kabiri tariki 16. Uyu ni wa mwanya rero turabiyegereje bavandimwe. Icyo tubasaba ni ugukora subscribe, muze kuri channel yacu mudukorere subscribe. Mwegere mutegere, mwegere TV zanyu, mwegere amatelefone yanyu, nitumara tujane twese duhane ibitekerezo nuko twabigenza, tufasha akarere k'iwacu k'imisozi miremire, n'igihugu cacu tubona imbere muri future, ukuntu kizubakwa, ukuntu kizabaho, ukuntu tuzagiteza imbere. Ibyo zose nibyo tugiye kugarukamwo tubabwira inshuti. Haravugwa amakuru menshi, kiriya gihugu cacu gifite amakuru menshi, urabona ko kigwanirwamwo n'amahanga menshi, ni ukuvuga ngo ko barakibonamwo indi shusho igiye kukizamo, niyo mpamvu hahuriyeho amahanga menshi. Kuko nari mbabwiye iwacu ku munsi w'ejo bagerageje gutera ibisasu, batera mu mihana barasa, ariko ingabo zatwirirwaneho na M23 zizabashije kubasubiza, baracecetse barabihorera. No kuvuga ngo basa nkaho babasuzuguye, ariko umwanzi yarakubiswe, ariwe Gisegeti na Ndayishimiye n'ingabo za Tanzania. Kuko byahereye ejo bararashe barasa bitari cyane, ariko baragerageje gutera amabomba, noneho hariya kuri point zero, nuko niko byagenze. Bikavugwa ko umwanzi asa yakubiswe ahababaza. Hari iwacu hariho ibitero byari bimaze kugufata indi ntera, urabona ko hahuriye ibihugu bigera nko kuri 5: igihugu cy'u Burundi, igihugu ca Congo kiyobowe na Perezida Gisegeti hamwe na Ndayishimiye, biyunze kumara ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Ubwo rero bakaba baragarutse gutera kandi no kurimbura cyitwa umunyamurenge, cyangwa ubwoko bumwe burengana bwo mu misozi miremire, ariyo gakondo yabo abanyamurenge. Hakaba n'igihugu cya Tanzania, hakabaho abacancuro, abo bose bakumaniye hariya mu misozi miremire, bakaba baraje kwica ubwoko bumwe muri za gakondo zabo, aho bavuka, aho bakuriye. Ni ukuvuga ngo niwo murage wabo bafite, nta handi bokwerekera, nta handi bova. Niyo mpamvu bagwanira gushira, ni ukugira ngo badatakaza iwabo. Nicyo rero dushaka kubabwira. Ejo rero bararashe barasa ibisasu, bamaze kurasa rero twirwaneho na M23 baracecetse barabihorera, kubera ko umwanzi yari yakubiswe. Ubwo bamukura hariya kuri point zero, bagerageje gukoresha tekinike ya gisirikare. Ibijanye na gisirikare simbiziho cyane, ariko bakoresheje indi tekinike kuvuga ngo batsinsura umwanzi. Babaka imbunda ya BM, mwumvise amakuru ko bayifashe, arizo zari zibamereye nabi. Amadrone yararashwe, yarahanuwe. Ibyo zose nizo leta yifashisha kurimbura ubwoko bumwe. Nuko rero niko bimeze iwacu uyu munsi. Hakaba asa n'ahatekanyeho bukeya, nta bitero numvishije. Nagerageje kubaza abatuyeyo nyine nk'abo tubaza amakuru, nubwo umurongo utarafatika neza, bambwira ko nta bitero byabaye uyu munsi. Ni ukuvuga ngo kuva za Rurambo, Indondo yose ni amahoro, Indondo ya Rurambo ni amahoro, ukaza izi ndondo za Uvira ni amahoro, nta bitero byahabaye. Ukamanuka ukarenga ukika
mu Minembwe habyutse neza, ni amahoro hose. Za point zero aho umwanzi yarari ni amahoro, za Rwitsankuku hose ni amahoro, nta bitero byabayeyo, niko numvise kuva kare kose. Nayo niyo makuru yacu, tukaba tugiye kubabwira rero ingabo z'Ubufaransa. Gisegeti nubwo yavuze ngo mwumvise ko Muyaya avuga ko impamvu bahagaritse ibitero ari ukubera kubahiriza amasezerano ya Angola, ariko rero ni ibinyoma, ni ukubera ko yakubiswe ahababaza. Ni ukuvuga ngo Abatanzania barakuba bababwira ati mwatubwiye ko ari inyeshamba, naho ni igisirikare gikomeye gifite amateka ameze gutya. Barakubiswe, FARDC irakubitwa, Wazalendo barakubitwa, abacancuro barakubitwa. Abo bose n'ubu ngubu hari bamwe bahungiye mu bisambu, aho twita mu bisambu, mu mashamba, mu bundi buryo baba bagenda bahishuka kubera ukuntu bagiye batawanyika bahunga urufaya rwahabereye. Ayo rero niyo makuru tubafitiye. Barakubiswe, ko haragenda haseruka kamwe bakagafata cyangwa bakakarasa. Nuko rero kuko haraza bungahe abandi Abarundi, hari Abarundi 15 bari basigaye, bamanika amaboko baravuga ngo twebwe turaze iki gisirikare kiturushije imbaraga. Bakaba babashije kubabwira ati muzasubira mu gisirikare cyangwa murabasha, bemeye ko baba abaturage bo mu Minembwe. Bakaba babashije gutanga imbunda zabo kugira ngo babe abaturage basanzwe, bazatumiza imiryango yabo baje gutura hariya mu Minembwe. Icyo ni igice kimwe cy'Abarundi cyafashwe. Hari bamwe bari bagiye ari 150, nta n'umwe wasimbutse. Abo bose ni abakubitiwe ku rugamba. Ubwo rero nuko niko bimeze hari iwacu, nayo hari niyo havugwa. Mwokumva bihindutse hakavugwa isasu, kandi yuko Gisegeti yari yavuze ngo ugiye kubahiriza, bari bamutegetse ngo ku minsi 18 z'ukwezi kwa kabiri, no kuvuga ngo dusigaje iminsi 2 yubahiriza amasezerano ya Angola nkuko yari yabivuze. Ubwo rero ni ukuzubahiriza, nimba zabyubahiriza. Ariko ndabona yamaze kugeza ingabo z'Ubufaransa nkuko nari nabibabwiye mu ncamake, yamaze kugeza ingabo z'Ubufaransa hariya mu gihugu, hariya mu ntara ya Kisangani niho bari. Muzi ko hariya ariho hakorerwa amabi yose, niho hategurirwa imigambi mibi yose yo kurimbura iwacu. Izo rero nizo zatumye yoherezayo Abafaransa bikavugwa ko baba baje gutsimbura bano bacancuro Amerika yari yohereje. Nuko rero bimeze, biravugwa rero ko hashitse ingabo z'Abafaransa kandi nyinshi zamaze kugera hariya muri Kisangani. Ubwo zaje gukora icyo bita operation yo kurimbura M23 mu bice birimo, kandi nicyo France yifuza yahereye kuva kera, no kuvuga ngo bakureho, bohereze iriya MONUSCO yari yaje hariya mu mujyi wa Goma. Niyo mpamvu yo kugira ngo bateguze kira kibuga ariho bazuza bagwa, ariko kandi bagifitiyeho indi migambi mibi yo kurimbura ubwoko. Nuko rero bivugwa hariya habaye Kisangani, hashitse ingabo z'Abafaransa zaje gufatikanya na Gisegeti, zikaba zaje mu buryo bwo kugwanya umutwe wa M23. Sinumva ko wenda bazabishobora, kimwe n'abandi bananiwe, kandi sibo bazanye imbaraga nyinshi kuruta izo abandi bari bazanye. Abafaransa bagize ubugome bwinshi, sinamenya impamvu bibatera. Batangiye kuva kera ngo
imfashanyo batanze kuri kiriya kibuga ca Goma ngo kigomba gufungurwa kikaza cituraho indege z'uburyo bwose ariho cyakira amahanga agana muri kariya gace k'iwacu. Ariko rero bikavugwa ko izi ngabo zamaze kugera hariya, birateganywa ko bazashobora no rugamba. Ni ukubitega amaso tukabirebesha twese, ariko zamaze kushika hariya. Mwabonye ejo bundi ko Neva yashitse hariya muri Ethiopia mu bijanye no kuyobora ubumwe bwa Afurika. Ubwo rero Neva amaze kurahira yemeje ko bazagarura umutekano mu bihugu byose, bagomba gushaka umutekano. Ariko rero bikavuga ko agiye kandi kwifata ari mu nshingano zo gufasha Gisegeti kugira ngo barimbure umutwe wa M23, kandi yagerageje bigize imyaka myinshi yagerageza, n'ingabo z'u Burundi zikaba zahashiriye, ndetse n'abandi benshi bakaba bafatiwe ku rugamba. Ibyo byose ni ibikubiye muri aya makuru. Uyu munsi rero Neva akaba yabashije gusubira mu gihugu ciwe, akaba yakiriwe hariya muri kiriya gihugu ciwe. Bamwe bicaye ku mihanda, biragaragara ko bagiye kumutega, sinzi nimba ari ikindi yabazaniye gishasha, ariko nta ntsinzi n'imwe azigera abona muri Kongo, ndetse anateza n'umubano mubi hamwe na M23. Ibyo zose sinzi ko abitekerezaho, sinzi uko yari yafatira umwanya wo kuvuga ngo abaye atsinzwe hamwe na Gisegeti azabana gute n'umutwe wa M23, ari we uzayobora hariya, ari we bagiye guhana imbibi. Ni ukuvuga ko hariya hazaba kutumvikana hagati y'u Burundi n'igihugu bahanye imbibi, aricyo cya Kongo kiyobowe na M23, ariyo Repubulika ya Kivu. Sinzi ko bizamugendera, sinzi ko, murabona ko imipaka yose yayifunze, umupaka w'u Rwanda, umupaka wa Uvira hariya mu Gatumba. So aho hose sinzi ukuntu na Neva azabasha kuhagera. Asigaranye umupaka umwe wa Tanzania, nabo biyemeye kwiyunga mu kurimbura icyitwa M23. Iyi Tanzania nayo ikaba yagaragaye kandi yari yakubiswe mu mwaka ushize, yari igiye gukubitwa hariya muri Goma, ndetse mwarababonye ukuntu bagiye n'ikimwaro cyinshi babasaka, babacisha ahantu, babinjiza mu Rwanda kugira ngo babashe kubona inzira ibashikana iwabo. Byarabagoye cyane. Icyo rero urabona ko ibihugu byose byagerageje kwiyunga. Mwumvishije uyu perezida wa Afurika y'Epfo nawe ibyo yatangaje ku bijanye na M23. So ni nkaho bafite akagambane kenshi. Ariko rero hariya muri Addis Abeba hari ibihugu bimwe bitagaragayeho, igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Uganda. Ibyo zose ni bivugwa ko badashyigikiye ibyo barimo. So nayo niyo makuru twaba tubafitiye. Ndizera kuko mwabashije kuyategera neza kandi muyakurikirana. Tukaba tubashimiye mwebwe bavandimwe mwabashije gukurikirana aya makuru nkuko twayabashikiriza ku gihe, buri munsi ku munsi. Tugerageza gushaka amakuru tubagezaho no kubamenyesha uko bimeze. Ubwo rero muza mugerageza duhe subscribe, nicyo tubasaba, niyo nkunga yanyu, nicyo twitangiye kugira ngo tuzaze tubamenyesha amakuru yacu. Rero ngayo makuru tubafitiye nayo ngayo.
nayo Abafaransa bamaze kugera hariya Kisangani baje guhangana n'umutwe wa M23. Sawa, murakoze aho muri hose, mugire Imana ibakomeze kubarinda, muhahe muronke.